Kardom karbi anglong pini abang ke 50 jubdi arni ke choklon itum dak langkang yar ke bisi mate dak nitum baptist church adong 50 years ke chok ang deng lo na sinon bang ke nong igang pu apor lo flag kachitimu hai bang ke dam lap lo na sinon bang ke flag hai bang ke tang lap lo non bang ke nong igang pu do dang na sinon nong igang pu abang sinang bakang on pon sikado wita nang lang non kicheng ke jutan ni di yonon bang bom lang amunita kita dulu, nasi yang lang dong, kalau kita deh, alu pun. Em cho em lo đây. Cái lăng này. Pelpata, Longiaro, Balangri Tejado, NDBC Longi Tejado, NDBC Arlo, Abomi Tejado, Dopo la pezzetto, protegge il varco bene, estremamente nato pantadon di Paziolo, Mondullo si nel caron, ne menaike, Giublita, si Kopi podma pute jubli ke Bible lontra dak tok kan. Israel kan kene jubli ke talon pondo. Lapen aku dak tok dak nek ni kan poke ba jubli. Ini dak langkang baptisir talon ke ni kan poke ba jubli. Lapen so Bible long jubli tok alam do. Lapen ini kene Bible long ke tok. Kuma ke tok langsung turun talon pondo. Ini orang yang kekiri, kan posisi, bukan ya kan orang polo, bukan poket, atau bukan poket polo, bukan polo, tapi di yang itu, yang kondom. Misalnya pensen posisi, soal lagi. Posisi soal lagi nak mak, kita pegang satu kali. Israel itu, Allah tu Aku si kamar ini, iklan kadang orang mengendong ketepen. Tapi pada ini besok semar, tak cocok tidak cocok tidak depen. Orang mengendong dia son, iklan depen pot. Lalu saya langkang baptisir, langkang poket cocok ajubri. Jadi non suku lapen perjuangan intensif. Langkang Baptist Church Golden Jubilee Celebration 1975-2025 Memorial Stone led by Reverend Tenson B, Executive Secretary NTBA Manja on 23rd February 2025. Donated by Sri Modor Terang and Srimati Dalim Hansepi. In memories of late veteran, late Kareng
milik PIP. Golden Jubilee Celebration 1975 to 2025. Memorial Stone led by Reverend Nixon Niki, former General Secretary, General Baptist Convention, on 23rd of February 2025.
Arado pia pite Ryan terang deh, let Ryan terang, alang ita dikon. Ryan terang apilo te let long kiram rong pi. Jadi tuma korte amos tum do pute tisik na milago angi pa. Long ke Ryan terang dete long kiram rong pi. Doma amos tum doma. Long kiram rong pi dikon. Joy sing terang dikon. Let joy sing terang dikon. Lang lita kita bang pro dah lo, asal po kita ini pancung ni lo. Mula terang pi. Asal pi ke sar bibi sorong pi. Bisorong PFP Elvin Terang, Bisorong PK General Secretary Admire, Elvin Terang Assistant Secretary Chukidar, Sampi Clarice Terang P number 1, Elvin PK. Kep ang bong nang eklemta, nang hirjumi ke pita, nang ke jadun, ke rabdun ka do wayalan, kacikimu damja pan. Nabang solo kimo aku mitia tumpen aja cipeduk pik pen rita lipsi non nabang solo pechon talo lasi non apor nabang solo ni nang rarang lo kang puji fansi sisik lo hempu nabang solo ke por hipen aja kadung wetu sitame na kerap la pen na hirjumi ke pitalam cimatha damsi au we non ke bahelang aningkan an sitame Alu ke nalu tu kadu weta pelabang so alu ke ceng si ke monduli ke cari vega bang pastor si ke longan ya odo jadi pastor masih pajirik depo Among the Reverend Sarpanjo, alang li solo kumui pupontang lo, sa bang putin long stane la bang solo kumu. Ipor hiji le penggelang long star nam hini le puja dana choro par penglusa. Asinon long le tu la bang solo kumui he ipor hi par jo ponji bang stane itum jubli secretary apa sudah kami netaram bondo basi lang lipang sehang lo. Arni pen pachet hang bondo. Hala so hot long rimate non ke NDBC bakiya atum mate nakachitong dun akithe ke ding atum la beramen ke tok dir abang pho tum hello. Let Philip Singh President let Chandro Hanse, Longri Pastor Amat, let Gopong Singnar, Director, let Bapuram Singnar, let Peter Tiso, Pure Director, let Hemai Teron Kekadong, let Dhoniram Teron, Warton Gathar Panjang, let Kangdir Teron Tewang, let Jonaram Longpi Tewang. La lang le tum pensi hala so arni pen langkang baptis mondoli pu, seng tekanglo. Arni si ni api mondoli ke yaji aphan chingwai pondo let diagram rong pi pastor
Let Anondo terang Dikon, Let Sekari terang Secretary, Let Bura terang Dihen Rimbang, Mr. Noren terang Chukidar. Member Tumamen, Let Biren terang, Let Borpothar terang, Let Mohiram teron, Let Longsing terang. Lalang tum hello ke cheng si mondulia long arpu ke klem la pen keman cheng tum lo. Langkhang Baptist monduli edep penapi Let Dhoniram teron alang li seta kachi chaktang ateng pe ladak langkhang amonduli nangchariji apa ladak Let Biren terang ahmc ke cheng ako ke boha nangdolo ladak chiklo yontrok Ando data pi let the grom rong pi ek pastor ahmc puthot buha do dam telo alang kon monduli hopen tol rete ode On this day, the 23rd February 2025, Langkhang Baptist Church is celebrating its Golden Jubilee established 1975. We, the NDPCWF, would like to thank for the faithful services and have rendered in the Lord through your capabilities and different gifts for the enrichment of the body of Christ. We wish Langkhang Baptist Church continue to grow and serve for the glory of God in future. God bless. President NDPCWF, Mrs. Gladys Ronsepi, Secretary NDPCWF, Mrs. Jorita Rohati, Non-Pastor Pansi, Labang Soul Certificate, Nili Pajapolipo. Aprangsi Arnam Panakero Parpiglo Adun tu Pini Ladak